لە پارێزگاها دهۆک جارێکەدەن قەیرانە غازێ سەرهەلدابە کو بەردەوامش چەند ڕۆژەکە جارێکە غاز دهۆک نامێنێت و خەڵک ژی نەچارن بە بەهاکێ گران غازێ بکڕن کودنەها دەل دووروبەرن دهۆک ژی ji بۆ پەیداکردنا غازێ divê Ramazanî de neçarin bêne dihok û gaza ticarî bikirin. Êj beşîn kewatî me xwazê û xwaz me nemaye û van bîngehê tê kora û mangêşkê jî nemaye tevzî bikin. Em ê tadîne naorê Xwedê heta bû jî me neînayne. Ama wekî gotî em mecbûrîn de qinîneyê bi xwe wergirîn هنرنا مالت خدا به نانی بخوین. استی از وقت خدان کارک قیران غازه نینه چونکو بازرگانی یا هی چکو پارک زیده تره بس اما بو مالام بخو ما داخواست کری نینه غاز و پل کفتنا هاتنا حیوان رمضانه و شینا خلکی مثلا ارزانی بیتت ناف خلک مدا ام پری کاره بلده که با 22000 غاز 13000 14000 یا میشه اما به 9000 ابو مالا چه رنگان نینه جرا بابت کیش تکنیکی نه گلک جرا کیش جدا جدا سکرتری جواتا پرزگا دهوک جی دام پیدان دکات وانها بو قیرانه هاولاتی دهوک دلگرانگینو دبیجت امریکا چارکت گراین نها لاينت بيونديدار السرخطي همي لاينت دافت كو تشول جنال السرخطي بهندت جل وزارة بيونديدار وجل لاين ديت بيونديدار بجن گفتگوی هی بهندت چاره سریه و پزگیری کی بکنه ولی باورم من حل نینا يعني هر چند روزان جاره کی کیشا غازه بهتن کیشا پانزین کیشا بيست حل جذري حل بجن يت بردوام هبن حلا بجن غازه او کو مخابن محتانو كما مخزانه کنین الپاريزگی ها دهو که کمیه کا پیوست مهبیت خزنه دا اگر کشک بو بجن اینانا غازه درست ببیتن اگر ما خزانه که بیت احتمال همشین استفاده لیکنه و او بشکو ما خزن کلی همشین روزانت کو ازمت شد بیتن هم استفاده لیکن خلک دهوک پرسیار دکن بو چیل توا هرم عراقی پتریا قیران دهوک سر هل ددنو تنها اداره پرزگاه وقت بيدوي خمج خلق خو نخوايو اريشن والقل قيرانا چار سر نكنو من حلاوستي شنو خاطر كرسان نيوز دهوك